Politike gusa ahubwo niyo mugore umwe rukumbi mu gihugu cy'u Rwanda wigeze gutinyuka kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nubwo bitamuhiriye magingo nganga bivuga neza ko amwe mu banyapolitike b'abagore bamenyekanye ku rwego mpuzamahanga baracyabura n'ibyaha bitandukanye harimo gushaka kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuba yashaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ko ari umwe mu bantu bashaka gusebya igihugu cy'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga n'ibindi byaha bitandukanye. Gusa kimwe mu bintu byatunguranye cyane nuko ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 uyu mugore yavuze neza ko atiteguye kuburana impamvu enye zitandukanye. Ese izi mpamvu enye zahawe agaciro n'ubushinjacyaha banavuga neza ko ibingibi ari ubutesi cyangwa ari umuteto? Nyamara we yabivuga agashimangira agira ati njye ntabwo ndi buze kuburana kubera impamvu zanjye zigaragaza neza ko ntameze neza, byaba mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu bundi buryo butandukanye. Ese ni izihe mpamvu zikomeye cyane Ingabire Victoire Hoza zatumye yanga kuburana ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026? Impamvu ya mbere yavuze neza ko hari abo bareganwa ibyaha bitandukanye, harimo ibyaha bikomeye. Muri ibyo byaha harimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Si ibyo ngibyo gusa ahubwo harimo no guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ingabire yanasobanuye neza ko ataburana mu gihe afite abantu benshi yareganwe nabo iki cyaha, ko yifuza guhura nabo bakabanza bakiga kuri dosiye y'urubanza neza kugira ngo azaburane mu buryo bwuzuye. Uyu mugore kandi yatanze impamvu ya kabiri, zimwe mu mpamvu zatumye ataburana ku munsi w'ejo, ubwo yagiraga ati njye ntabwo niteguye kuburana kuko nta burenganzira mpabwa bwo kuvugana n'umuryango wanjye. Uwo mvugana nawe ni umugabo wanjye kandi nawe ararwaye kandi ari no mu mahanga. Umuryango wanjye uri mu mahanga, ntabwo wamereza uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango wanjye, bityo rero ntabwo meze neza mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu buryo bw'umubiri, niyo mpamvu nashobora kuburana. Ntibyarangira ahangaha, yarongeye abazwa impamvu adashaka kuburana, avuga neza ko hari byinshi abuzwa ari mu igororero. Avuga neza ko ikintu akeneye ari umuti w'amenyo, pomade yisiga ku mubiri, bityo ngo kugira ngo ubuzima bwe buba bumeze neza. Uyu yongeye kubazwa zimwe mu mpamvu adashaka kuburana, yaragize ati ntabwo ndi buze kuburana kubera ko hari byinshi bitari kugenda neza. Ikintu cya mbere, ntabwo banyemerera gusenga n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Ibyaje gutuma ubushinjacyaha avuga neza ko impamvu zose ziri gutangana Ingabire Victoire ngo ari impamvu zigaragaza ko zidafite aho zihuriye n'amategeko. Baraburanye karahava, baraburana birangira Ingabire Victoire yanze kuburana, ndetse yewe ubushinjacyaha busaba abari kuburanira Ingabire Victoire ko hari ikintu bakora kugaragaza amabaruwa bagiye bandikira igororero mu bigendanye n'ibyo umugore ari gusaba nk'uburenganzira bwiwe. Uyu mugore ubundi afite aya mateka akomeye mu gihugu cy'u Rwanda atuma kugeza amagingo ngaya akiburana nk'umwe mu banyapolitike yashatse guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Akari n'umwe mu bagore batinyuze kwiyamamariza kwa perezida w'iki gihugu nubwo bitigeze bimuhira. Ni umugore wavutse ku itariki 3 z'Ukwakira umwaka 1968, yabaye mu Buholandi imyaka myinshi, aho yakuriraga ibikorwa bya politike by'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2010 yagarutse mu Rwanda agamije kwandikisha ishyaka rye no kwiyamamaza kuba perezida w'igihugu. Umugore yagarutse afite impumbero ndetse na gahunda yo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kugaruka yahuye n'ibibazo by'amategeko bituma atabasha kwiyamamaza mu matora yo muri uyu mwaka 2012. Yakatiwe igifungo nyuma za guhabwa imbabazi na perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2018. Yakomeje ibikorwa bya politike ndetse yewe anashinga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi. Ese uyu mugore koko niwe mugore wa mbere yamamarije kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa washatse kuba yabayobora igihugu cy'u Rwanda? Igisubizo kiza n'ubundi ari oya. Hari undi mugore w'umunyamategeko udasanzwe wanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, gusa utajya ukunda kugarukaho mu bitangazamakuru ndetse no muri politike igihugu cy'u Rwanda. Mu matora ya perezida wa 2003 Mukabaramba nawe yari yatanze kandidatire yamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Benshi mu bantu bazi Ingabire Victoire Umuhoza wavukiye mu Rwanda ku itariki 3 Ukwakira mu mwaka 1968. Yize amashuri ye mu Rwanda mbere yo kujya mu Buholandi,
aho yabaye imyaka myinshi ari impunzi. Mu Buholandi yakomeje ibikorwa bya politiki ndetse aba n'umwe mu bayobozi b'umutwe ukomeye cyane wa FDU inkingi, umutwe wa politiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2010 nk'uko twabigarutseho, Ingabire Victoire Umuhoza yagarutse mu Rwanda afite umugambi wo kwandikisha ishyaka rye no kwiyamamaza umwanya wa perezida wa Repubulika. Icyo gihe yavuze ko ashaka guteza imbere demokarasi, ubwiyunge, uburinganire bwa muntu. Impamvu yamenyekanye cyane akimara kugera mu Rwanda muri Mata 2010, n'umwe mu bagore bavugiye ku rwibutso amagambo arimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Aya ni amagambo yateje impaka za politike. Nyuma y'amezi make yatangiye gukorwaho iperereza maze aza gutabwa muri yombi. Mu rubanza rwatangiye mu nkiko z'u Rwanda, ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha byinshi birimo gukorana n'umutwe wa FDLR, gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu, ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi, ingengabitekerezo ya jenoside, gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Ingabire Victoire Umuhoza ibi byaha byose akimara kubirirwa yaje gukatirwa imyaka igera kuri 15. Gusa amaze imyaka 8 muri gereza nibwo yaje gufungurwa ahawe imbabazi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ko byagenze mu mwaka wa 2012 yakatiwe imyaka 8 y'igifungo. Ni mu rwego rw'ubujurire igihano cye cyaje kuzamuka kigera ku myaka 15. Inkiko z'u Rwanda zavuze ko hari ibimenyetso byerekana uruhare rwe muri ibyo byaha. Ku rundi ruhande, Ingabire Victoire Umuhoza bamushyigikiye bahakanye ibyo byaha bavuga ko byari bifitanye isano n'ibitekerezo bya politiki. Imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze uburyo urubanza rwagiyemo. Muri Nzeri mu mwaka wa 2018, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamuhaye imbabazi za perezida, afungurwa nyuma yo kumara imyaka 8 muri gereza. Nyuma yo gufungurwa yakomeje ibikorwa bya politike ndetse ashinga n'irindi shyaka rikomeye. Mu mwaka wa 2025 yongeye gutabwa muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko akurikiranwe ibyaha birimo kurema cyangwa kugira uruhare mu mutwe w'abagizi ba nabi no gushishikariza ibikorwa bishobora kuba byateza imvururu cyangwa ibikorwa bishobora kuba byateza umutekano muke. We n'abamwunganiye bavuga ko ibyo birego bifitanye isano n'ibitekerezo bya politiki kandi ko abihakana. Magingo aya ngaya Ingabire Victoire Umuhoza aracyaburana. Nabyo twavugaga byabaye ku munsi w'ejo ubwo bavuze neza ko urubanza rwasubitswe atigeze aburana ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, kwiteguye kuzaburana ku rundi munsi. Ese bizagenda gute? Uyu mugore mu kuburana kwe azemera ibyaha ari gushinjwa cyangwa n'ubundi azakomeza kuvuga oya? Amaherezo y'uyu munyapolitiki urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda nayahe? Reka tuzabane mu makuru y'ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Mu magambo akomeye cyane yagarutsweho na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari mu nama, yaje no kuvuga byinshi ku bigeneye n'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bintu bitandukanye. Reka aya magambo nayo tuyagarukeho.